Yes, umugoroba mwiza shuti mukunzi wacu udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu. Makuru yacu rero tugiye kuba tugenda tuganiraho muri rino joro, turaza kuba tugenda tuganira ku mirwano ikaze cyane muri Kivu y'Epfo. Nyaboneka hano mu misozi miremire y'Umurenge ntago ibintu byose bimeze neza cyane kuva mu masaha ya kare, cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa MA23. Nibura ibihumbi bigera kuri 4500 nibyo byabashije kuba bigenda bigera hano mu bice by'Umurenge. Turaza kuba tugenda tugarukaho ibi bihumbi by'abasirikare baje gukora iki, ese baje ku ruhe ruhande, bageze hehe, byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mva hanga kandi ndaza kuba ngenda nerekeza hano muri Karehe naho mu mirwano yabaye kuva mu masaha ya kare kugeza maginga yangaya, ikaba isize nibura ibikoresho bimwe birimo imbunda nyinshi cyane za rifle weapons. Ubwo nimvuga rifle weapons ni imbunda ikoreshwa n'umusirikare ku giti ciwe nka zino za K.G.E baje kuba bagenda bamburwa zigera kuri 15 mu gihe harimo na roncha zigera kuri 3. Izi zambuwe ku ruhi ruhande, yaba ku ruhande rwa FARDC yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za MA23. byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda mva hangaha rero nyaboneka ngaruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kurungika ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe bakaza kuba bagenda bahagwa kuko nyaboneka iyi bari intambara, ntago waba ugiye kurasa abantu we ntibazakurase kuko icyo baba bakoresha nawe nicyo uba ugenda ukoresha umunsi ku wundi. Nyuma yuko hari bamwe mu basirikare baguye hano, amakuru ahari akaba avuga ko hari abandi basirikare bamaze kuba bagenda batoroka berekeza mu gihugu cya Tanzania, bahita bajoininga bamwe batangira kuba bagenda barwanya igihugu. Ku rundi ruhande kandi ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukaba buri mu ihurizo rikomeye cyane ndetse n'intumbero yarwo cyane muri 2027 kubera ko buri kwitegura amatora. Turaza kuba tugenda tugaruka cyane kuri iki kintu. Hano mu Burundi naho urupfu rwa Joseline rukomeje kuba rugenda ruteza ikibazo gikomeye cyane. Uyu numwe mu bakobwa cyangwa se numwe mu bagore bari bafungiye muri gereza ya Mpimba. Ubwejo bundi ku itariki ya 31 hagendaga haba iturika cyane ry'ibibombe. Uyu numwe mu bantu bapfiriye muri iyi gereza. Mu bantu leta yatangaje ko bapfiriye muri iyi gereza, ntago bigize batanga imibiri yabo ngo babashe kuba bagenda bashyingurwa, ntago imiryango yabo yigize ibashe kuba yagenda yakira iyo mibiri, nta nubwo yigize inagira inaganirwa. Ibi ngibi rero turaza kuba tugenda tugaruka ku byo leta n'abaturage bakomeje kuba bagenda batangaza kuri iki kibazo kiri kuba kigenda kibera hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bagize icyo bagenda babitangazaho. Mu gihugu cy'u Burundi kandi hariho haragenda havugwa abapolisi b'ibisuma cyangwa se abapolisi bakoreshaga uyu mwambaro bakagenda bakiba, dore ko mbere yo gutabwa muri yombi bari bamaze kuba bagenda bashyikira umuntu bari bamaze kwiba miliyoni zigera kuri 15 z'amafaranga y'amarundi. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye hanga kandi ndaza kuba ngenda ngaruka ku kibazo cya Iran na Israel. Nibura abandi bantu cyane abanyamakuru bagera kuri 3 baje kuba bagenda bitaba Imana, nkuko ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Nandi makuru menshi ngufitiye ntarondoye, turaza kuba tugenda tuyabana. Ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikanda, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Yes, nkomeza amakuru yacu rero mu buryo burambuye nyaboneka. Reka mitemera hano
muri Kivu cyane cyane y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo nk'uko bikomeje kuba bigenda bitugeraho. Kivu y'amajyepfo, umujyi wa Uvira uhanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'abimukira bitewe n'ibuzira kubera abarwanyi bari ahangaha. Nibura abana b'abanyeshuri barimo kwisanga mu bihe bigoye cyane cyane batazi uburyo bwo kwambuka umupaka kugira ngo babone ubuvuzi cyangwa se uburyo bakora ibizamini byabo. Abaturage bo muri Uvira barimo guhura n'iki kibazo gikomeye cyane. Ni abaturage benshi batakaje amakarita yabo yo kwiyandikisha ku matora n'izindi mpapuro z'ubuyobozi mu gihe cy'amakimbirane yashegeshe aka karere cyane cyane agikomeje y'indege ndetse n'indi mirwano, n'abakomeje kuba barushaho kuba bagenda bahura n'imirwano ikomeye cyane ndetse n'imbogamizi ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi ngibi bikomeje kandi imirwano hano muri Uvira ikaba ikomeje ndetse na Kivu y'amajyepfo hagati y'umutwe w'inyeshyamba za MA23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura mu bice by'imusozi y'Umurenge abasirikare bagera mu bihumbi 4 bose bamaze kuba bagenda bahasesekara, bariho bagerageza kuba bagenda bitegura kurwana n'umutwe w'inyeshyamba za MA23. Aba barwanyi baje kuba bagenda batorezwa mu gihugu cy'u Burundi. Aba batorejwe hano mu ishyamba rya Kibira bavangavanze n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, bakaba bari kwerekeza hano mu bice by'Umurenge aho bagiye gutanga sapoti ku barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abawazarendo mu buryo bwo kurwanya aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23. Abaturage bakaba batangaza ko aba bagaragaye mu bice byo muri Mikenke n'ahangaha ku Ndondo, ariko bakaba ngo babaciyeho nta kintu na kimwe bigize babavugisha, ngira ngo ubwo bite bigenda bigabanya ya makuru y'ibihuha yagendaga ajya hanze avuga ko ngo batangiye gutwara amatungo yabo, batangiye ngo gutwara ibyo kurya byabo. Ibi ntaho bihuriye kuko bamwe mu baturage bagiye bagira icyo batangaza, bavuga ko hagaragaye abasirikare amakamyo azakagenda aha basiga ndetse n'ubwato bwakoreshejwe, ariko ngo bafashe imirongo berekeza mu bice byo ku Ndondo ndetse n'ahanga mu Mikenge. Nta muturage bigize ngo babasha kuba bagenda bahungabanya. Andi makuru akaba avuga ko nta n'ibikoresho bihambaye bari bafite kuko ngo bigaragara bari bafite gahunda ndetse n'abandi basirikare bari babesikotinze. Ibi ngibi rero bigahita bigenda byongera ku mbaraga zidasanzwe ziri kugaragara igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kiri kubasha kuba kigenda gishyira kuri iyi ntambara y'ahangaha muri ibi bice by'ahangaha mu misozi y'Umurenge, aho uyu umuvugizi wa Twirwaneho we yazaga kuba agenda agaruka avuga ko bantu baje ngo kuba bagerageza kuba bakwikusanya kugira ngo bazatere igihugu cy'u Rwanda. Ukibaza ngo nimba bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda bagera hano mu bice by'Umurenge bagiye gushaka y'ikiko hano mu ishyamba rya Kibira ari hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo ikigaragara ni uko bafite ubwoba bw'uko baje kurwanya izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa MA23. Ni mu gihe kandi umuvugizi w'igisirikare cy'urwego rw'ahangaha muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo Liyotona MA23 yatangaje ko abarwanyi 11 bo mu ihuriro rya AFC MA23 rifatanya n'abafatanyabikorwa bemerewe kwitanga Kuyu wa Kane itariki ya 9 Mata umwaka wa 2026. Aba bakaba ari abarwanyi bakomeje kuba bagenda bitanga umunsi kundi. Aba barwanyi bishyize mu maboko y'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bafite imbunda zigiye zitandukanye, harimo iza Rocha, iza K.G.E 47 ndetse
n'izindi zose. Aba barwanyi bakaba bariho barwana hano muri Karehe nk'uko naje kuba ngenda mbigarukaho. Iyi Karehe ikaba ikomeje kugenda iba ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe, kubera ko iyi Karehe iri kugenda iberamo ibitendo bikomeye cyane, nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba za MA23 zigerageje kwataka zikamburwa tumwe mu duce, utundi nazo zikagenda zidufata. Aba barwanyi bakaba batangaza yuko ngo nta support bafite hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, bitandukanye nuko mbere hagendaga hishyikiriza abarwanyi b'uyu mutwe bamwe bahoze mu gisirikare cya leta, ariko muri aba 11 hakaba hagaragayemo abagera ku 8 bose batigize barwana ku ruhande rwa leta, ahubwo ari abagiye binjira kuri training y'umutwe w'inyeshyamba za MA23 babafashe ku gahato, abandi ngo bababeshya babizeza ibitangaza, ariko bagerayo ngo bakicwa n'inzara ndetse no guhora baraswaho no guhorana ubwoba bw'uko bari buze kuba bagenda bapfa nk'uko bo bakomeje kuba bagenda babitangaza. Uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23 ukaba ukomeje kuba ugenda utungurana nyuma yo kugenda abasirikare bawo benshi bagenda bamanika amaboko bishyikiriza ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Masisi ndetse na Karehe akaba ariho hari kugenda havugwa ibi bikorwa. Ni mu gihe rero mvuye hano cyane cyane n'ubundi mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo impfu zikomeje kuba zigenda ziyongera. Ikiyaga cya Kivu abantu baburiwe irengero n'abagera kuri 20 barokotse nyuma y'ubwato bwaje gukora impanuka hano muri Karehe. Abantu 12 baburiwe irengero, rero abandi 20 baza kuba bagenda barohoma barapfa, cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko abatangabuhamya babivuga, ubwato bwaturutse ku isoko rya Sakiro mu karere ka Rubenga kari ahangaha kwiji, bwaje kuba bugenda bukora impanuka, aba bantu bose bahita bapfa, abandi bararokoka. Amakuru akaba akomeza kuba agenda avuga ko cyane cyane iyi mpanuka yaba yaje kuba igenda iterwa nuko ubwato bwari bwikoreye ibintu biburusha ubushobozi, aho abaturage bakomeje kuba bagenda berekana yuko iki ari ikibazo gigomba guhita kibonerwa umuti, kubera ko impanuka nyinshi ziri kuba zigenda ziba hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo zigenda ziterwa nuko ubwato bwinshi bugenda bupakira ibiba bibarusha ubushobozi. Ni mu gihe kandi mvuye ahangaha hano mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku mumbero y'ubutegetsi bwa Perezida Evaristo, bikaba bikomeje kuba bigenda rero bibi cyane kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe u Burundi bwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Inzira ya politiki ya Perezida Evariste Ndayishimiye igaragara ko iri mu bihe byegereye bikomeye cyane, rishingiye ku bibazo byinshi byegeranye birimo iby'imbere mu gihugu, ubukungu butifashe neza, ndetse na bamwe batumvikana, ndetse no kuba hari bimwe bitari kugenda neza mu rwego mpuzamahanga. Ibi ni ibibazo ntibikiri iby'igihe gitoya cyangwa se ibyakorwa aka kanya, ahubwo bigenda bifata isura y'ibibazo byimbitse bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwo kuyobora igihugu ndetse no kugirirwa icyizere mu gihe kizaza, cyane cyane muri aya matora. Mu mwaka wa 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yatorewe kuyoba umukuru w'igihugu asimbuye Petero Nkurunziza, atanga icyizere gikomeye ibyagezweho, ariko anashyiraho impinduka zigamije kunoza imikorere y'inzego za leta. Perezida Evariste Ndayishimiye icyo gihe yagaragaraga nk'umuyobozi ugiye kuzana ituze no kugabanya ibibazo byari byarabaye cyangwa se byarabaye indiri hano mu gihugu cy'u Burundi mu myaka yari ishize. Ariko nyuma y'imyaka agera kuri 6 hari abasesenguzi bavuga ko ibyo
byari ibyo kwiyegereza ndetse no kwereka abanyagihugu cyangwa se icyo bita imihini mishya. Ubu ngubu navuga ko byaje kuba bigenda bisa naho bigenda bikendera nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi bakomeza kuba bagenda babitangaza. Mu gihe imbere mu Burundi kandi bikomeje guhura n'ibibazo by'ubukungu birimo izamuka ry'ibiciro by'amasoko, ibura ry'amadevizi ndetse n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ariko nanone ibi bikaba ari ikibazo muri kino gihe cyugarije isi. Ariko mbere y'uko iyi ntambara ya Iran na Israel n'ubundi hano mu gihugu cy'u Burundi, iki kibazo kikaba cyari gihari n'ubundi hano. Hari kandi n'ibibazo by'imiyoborere aho bamwe mu baturage bafite impungenge zikomeye cyane zigaragaza yuko bafite kuba bashidikanye cyane kuri ubu buyobozi bw'iki gihugu. Ikindi kandi hakaba hari bimwe mu bibazo abayobozi bakomeje kuba bagenda bibazwa, cyane cyane ngira ngo muribuka iturika riheruka kugenda riba hano ry'umuyaga nkuba ryabereye ahangaha. Bamwe bakagenda bavuga bati ese ibi byatewe n'iki, dore ko hari bamwe mu bufungwa zaguye aha muri iyi gereza ya Mpimba yegeranye n'ahabereye iri turika, imibiri yaryo ntirashyikirizwa imiryango yabo, ndetse n'abapfuye ntibizwi nimba barashyinguwe cyangwa batarashyinguwe, kuko ntacyo leta irabasha kuba igenda itangaza kuri ibi ngibi. Ni mu gihe kandi hano mu Burundi nanone inkuru ihari, abapolisi batawe muri yombi. Aba ni abapolisi b'ibisambo banyuruzaga cyangwa se bibaga cyane cyane bamwe bari mu iperereza bariho bakorwaho, aho bakekwa guca batera umuntu umwe, baje kuba batwara miliyoni 15 z'amafaranga y'i Burundi. Bikaba bivuga ko aba bapolisi atari ubwa mbere bari bakoze ibi ngibi, ahubwo kari karamaze kuba akariri ko kuba bagendaga barushaho kuba bagenda batwara ibintu byabo, kandi bikomeje kuba bigenda bigarukwaho n'abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi. Yari imirwano k'uyu munsi ikomeye cyane yashakiranyije umutwe w'inyeshyamba za MA23 hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Karehe. Aka gace ka Karehe ni kamwe mu duce tumaze iminsi tuberamo imirwano. Iyi mirwano hano muri Karehe ikaba yarasize cyane cyane kuko ihamaze iminsi abaturage benshi bagenda bava mu byabo. Hano muri Karehe ni kamwe mu duce navuga ko twaje kuba tugenda tugaragaramo inkuru ibabaje cyane bitewe n'iyi mirwano yagiye ibera muri aka gace. Turaza kuba tujya kuri umudamu bamwita ngo Specioza Lakwaro wari ari kumwe n'abana be babiri, akana ke yarahetse mu mugongo, haje kugaragara bamurashe amasasa agera muri 3, ndetse n'akana kiwe bakarashe isasu mu mugongo ariko kakiri kazima. Aka ni kamwe mu kana bakakomeje kuba kagenda gatuma abantu benshi bagenda abibaza ku by'imirwano itari gutoranya, yaba ku basivile ndetse no ku basirikare. Bamwe mu bari ahangaha bakaba bakomeje kuba bagenda bavuga ko uyu mwana ataje kuraswa n'izi drone bagenda bavuga cyane cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za MA23, ahubwo ngo yaje kuraswa n'abasirikare b'uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23, ubwo bareho ngo bagerageza ko bagenda bahunga kuko ngo bamanutse bariho bagenda barasa. Abandi baturage bakaba bavuga yuko hano muri aka gace ngo izi nyeshyamba zifite umujinya n'uburakari bukomeye cyane, kubera ko izi drone nyaboneka ngo zaje kuba zigenda zibangiriza kuva ku munsi w'ejo nk'uko bamwe mu baturage bagenda babivuga. Ibi bikaba bibaye kandi mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwitegura gusubira ku meza y'ibiganiro hagati yabwo n'inyeshyamba za MA23, bakaba bakomeje urugamba rwa drone ndetse no kwatakana ku butaka ndetse no hejuru, cyane cyane mu mirwano ikomeye cyane. Kuri uyu wa kane itariki ya 9 Mata hakaba hari imirwano y'inyeshyamba za MA23 na Wazalendo zikorana na FARDC mu bice byo muri Mutare ndetse na Kamore. Ku munsi w'ejo nibwo twagendaga tugaruka ku bindi bitero
byabaye hano muri Masisi ndetse na hano muri Karehe. Iyi Karehe ngira ngo muri iki cyumweru biragoye yuko wakumva hatabaye imirwano. Byongeyeho muri iyi grupoma ya Ziraro hano muri shefureri ya Buharu, ku munsi w'ejo bundi nibwo umutwe w'inyeshyamba za MA23 zari zaje kuba zigenda zifata uyu mujyi wa Ziraro. Ariko ubu ngubu ubona ko ibintu byahindutse, kuko aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23 bakaba babyutse baterwa bikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri uyu mujyi wa Ziraro, aho bashaka kuwigarura kubera ko uyu ni umwe mu mujyi ugemurira uduce twishi bari babashije kuba bagenda bambura igisirikare cy'inyeshyamba za MA23, ariko nawo uza gufata uyu Ziraro kubera ko utwo duce twose turimo abawazarendo. Kuba watujyamo ujyanye ibyo kwiga cyangwa se indi support yose bigusaba kubanza guca muri uyu mujyi wa Ziraro. Hano muri shefureri ya Buhavu muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo ni imirwano yagaragaye kandi ahitwa mu bibondobo muri grupoma ya Afamandu. Iyi grupoma ya Afamandu ikaba nayo ari imwe muri grupoma iri kuberamo imirwano ikomeye cyane, aho abaturage benshi bamaze kuba bagenda bahunga cyane cyane muri aka gace, cyane cyane dore ko ubu huzuye abarwanyi benshi b'inyeshyamba za MA23. Aya makuru akaba agiye hanze nyuma y'aho hariho hagenda havugwa cyane cyane ukwiyongera gukomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za MA23 hano muri teritwari ya Masisi ndetse na Karehe. Cyane cyane hano muri Masisi hakaba havuga ko hari imodoka zigera kuri 7 z'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 bagaragaye bari gukorosinga hano muri iyi satere, aho bariho bagenda bajya gufasha abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 bahamaze iminsi, kubera ko mw'iyi minsi bariho baragaragaza ko bagenda bahura n'urugamba rukomeye cyane, aho bari kwatakwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri bino bice byanga muri teritwari ya Masisi. Nk'uko bitangazwa na societe civile rero yo muri aka gace, abantu benshi barimo abagore batwite, abana ndetse n'abana n'ubumuga bari guhunga berekeza mu gace bita Rurambo ndetse na Biriko hano muri teritwari ya Warikare. Mwibutse ko iyi Warikare nubwo bari kwihungiramo nayo nta buhungiro ifite, kubera ko igihe cyari cyo cyose nayo iraza kuba igenda iberamo imirwano, kubera ko abarwanyi b'inyeshyamba z'uyu mutwe wa MA23 naho bamaze kuba bagenda bahagera, kandi batangaje ko biteguye kuba naho bagenda bahagaba ibitero bakabasha kuba bagenda bahigarurira, nk'uko tubikesha imboni yacu iri ahangaha. Kuva kuwa gatatu ushize itariki ya 8 Mata saa 10 za nimugoroba, indege zitagira abapiloti z'ihuriro y'ubutegetsi rya Kinshasa zarashe mu gace karimo defense y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 muri Nyabiyondo muri teritwari ya Masisi, ndetse zitwika bimwe mu bice cyangwa se zitwika bimwe mu bikoresho, ndetse bivuga ko harimo n'ububiko bw'imbunda bw'uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23 bwaje kuba hagenda buhahira nyuma y'ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bigabwa n'aba baturage. Ni mu gihe nubwo ibi ngibi biri kuba bigenda bikomeza biba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yo ntihagarara, kubera ko abasirikare b'umutwe w'inyeshyamba za MA23 ibyo kuba barambika cyangwa se bagenda boroherana bitoroshye cyane, kubera ko bo barashaka kwigarura utundi duce, na leta nayo iri gushaka kuba igenda ibambura uduce twose bagiye bafata. Mvuye ahangaha reka nerekeze mu misozi miremire y'Umurenge. Mu misozi miremire y'Umurenge ngira ngo ahangaha cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hagiye havugwa ingabo zaturuningiwe mu gihugu cy'u Burundi hano ku Ndondo mu Bibogo, nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa. Ingabo 4,000 zose zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Izi ngabo zikaba ziri ahangaha muri aka gace, aho ziri kuba ziteguye kugaba ibitero ku barwanyi b'inyeshyamba za MA23. Nubwo usanga societe civile yo iri kugenda itangaza yuko abari abaje kubabuza umutekano. Hakaba hari n'andi makuru avuga yuko bano ikibajyanye ari ukuba bagenda bafasha ingabo z'abarundi ziri hano mu bice by'Imurenge na FARDC kuba zagenda zigarura bino bice byose byo mu mikenka, dore ko n'ubundi byinshi babifite. Ariko umuvugizi wa Twirwaneho akaba yamaze kubagenda atangaza yuko bano ngo icyabajyanye ari ugusahura ndetse no gutwara amatungo yabo ndetse no kubica. Rero bigahita byerekana umukamuke ukomeje kuba uranga hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imodoka za MONUSCO zatewe amabuye zibuzwa kwinjira muri santere ya Mbasa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibuni yakuru uyu wa gatatu itariki ya 8 Mata cyamaganye ibikorwa by'urubyiruko rwitambitse imodoka z'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zitera amabuye ruzibuza kwinjira muri iyi satere ya Mbasa hano muri Ituri. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara Kuyu wa gatatu, ibuni umuvugizi w'ingabo muri iki gihugu Lieutenant Jules Ngoga yavuze ko ibyo bikorwa ari imyitwarire yo kurwanya Repubulika idatanga umusanzu mu bikorwa by'amahoro, ahubwo ifasha imitwe yitwaje intwaro itera ubwoba abaturage bo muri aka gace. Yagize ati, iki ni igikorwa cyo kwigomeka, imyitwarire irwanya Repubulika. Twagiye dukorana na MONUSCO haba muri Irumu, Magahuri, Jigugu cyangwa se Mbasa. Turakomeza gukora nk'umuntu umwe. FARDC kandi yihanangirije abashishikarije ibikorwa byo kuyobya abaturage ku nyungu zabo bwite. Yashimangiye kandi ko MONUSCO ari umufatanyabikorwa wa guverinoma mu kugarura amahoro muri Ituri kandi no mu dundi duce twose twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi akaba yakomeza avuga ati, tugize ku bintu bikomeye cyane hano muri Ituri. Uturere twose turatekanye kugeza ubu twaratekanye ku nkunga ya MONUSCO. Sinumva ukuntu umufatanyabikorwa ashobora kuza gukorana n'ingabo z'igihugu kugira ngo arinde abaturage, hanyuma abo baturage ubwabo bakamutera amabuye. Oya sibyo. Kubwe ibyo ni ibikorwa byo gukoresha abantu bikorwa nabungukira mu mutekano muke hano Imbasa, dore ko hagiye havugwa yuko hari bamwe bitwaza umutekano mukeya muri aka gace, ahubwo bakarushaho kuba bagenda abasarura ndetse muri izi nzangano baba bagiye babiba cyane cyane muri utu duce twose no koshya abaturage. Ni mu gihe kandi Dr Bizimana uyobora Minisitiri y'Abamwe bw'Abanyarwanda yaje kuba agenda yakira uwahoze ari umusirikare muri Minembwe. Aba ni kimwe cyangwa se ni zimwe mu ngabo zahoze hano muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Minisitiri Bizimana yakiriye General Fei wahoze mu ngabo za Mintwari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki ya 9 Mata, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu Dr Bizimana Damascene yakiriye Senegal General Baka Faye wahoze ari mu ngabo zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni mu Rwanda Mintwari mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. General Fei yaje mu gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kwifatanya n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro
ya 32 ndetse yatanze ikiganiro mu nama mpuzamahanga yo kurwanya jenoside yahuriyeho n'igikorwa cyo kuzirikana imyaka 30 y'urugendo rw'umuryango wa Ibuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibiganiro byaba byagarutse ku kamaro ko gushyira imbaraga mu bikorwa byose byo kubaka ibimenyetso by'amateka no gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ni mu gihe kandi nubwo ibingibi biri kuba bigenda biba, tariki ya 9 n'ubundi ano mu gihugu cy'u Rwanda ni umunsi hatangira operasiyo amahwisi abatutsi bagatereranwa. Tariki ya 9 Mata abatutsi bari bahungiye mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, hahandi barishwe ndetse n'iwabo. Ngo z'umufaransa zatereranye, ingabo z'abafaransa zatereranye abatutsi baricwa zireba. Ku iyi tariki nibwo icyo abafaransa bise operasiyo amahwisi yatangiye mu Rwanda. Ku itariki ya 12 Mata igisobanuro cy'iyo operasiyo cyari ugucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni operasiyo yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'abafaransa zarebaga abicwa nyamara ntizigire nabo zitabara, barabaretse baricwa bakomeza gucyura bene wabo baritahira. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Bahasize benshi babasigira interahamwe, ubwo bo bariho bagerageza kuba bagenda bitahira, mu gihe abaturage bo bariho bagerageza kuba babaka ubutabazi. Hari abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'aba basirikare b'abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera muri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'abafaransa. Imiryango yarimo abashakanye hagati y'umufaransa n'umunyarwanda barabatandukanyije, abanze gutandukana barahabasiga. Abagore bashakanye n'abanyarwanda basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane abatutsi barasigaye, abenshi barishwe. Ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yabo umuryango wahoze ari perezida wari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yariho n'ibyegera bya Habyarimana. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zigahita zibica. Abakozi bo mu nzu yareraga ipfubyi Orphelinat de Suite de Agathe yari Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana, barabatwaye, ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana ba nyakwigendera. Minisitiri w'intebe Agatha Uwiringiyimana wari amaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bari bayobowe na Majoro Bernard Ntiyahunga. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana n'abandi buriye indege z'abafaransa bajyanwa ibungi bakomereza mu gihugu cy'Ubufaransa hano i Paris. Ni mu gitondo cy'itariki ya 8 Mata Bagosora yakoranije abayobozi bagize hutupawa kugira ngo bashyireho guverinoma. Bose bavuga mu mashyaka y'abahezanguni ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. MLD yari ihagarariye na Matayo Ngirumatse, Edouard Kamere visi perezida we